Dobro je poznato da je fizička aktivnost, pored pravilne ishrane i dobrog sna, jedan od preduslova za zdrav život i za odolevanje organizma svakodnevnim stresognim situacijama kojima smo danas izloženi. Danas više nego ikada podložnost stresu je izražena, što se dovodi u vezu sa savremenim načinom života. Pa je jedan svakodnevni naš rad nezamisliv bez upotrebe pametnih telefona, bez sedenja za računarom, vožnje automobila, što se sve bitno odražava na naš organizam i na njegovo normalno funkcionisanje. Imajući sve te činjenice u vidu i savremen način života, naš fizioterapeutski tim osmislio je poseban individualno orijentisan način vežbanja koji, za razliku od mnogih drugih treninga, u fokus stavlja zdravlje naših klijenata. Prednosti vežbanja sa fizioterapeutom ogledaju se upravo u tome što će fizioterapeut u toku procesa vežbanja sva svoja znanja i iskustva iz oblasti medicine spojiti sa znanjem iz sporta i rekreacije i sve to primeniti kako bi dodatno unapredio i očuvao zdravlje naših klijenata. U našoj ponudi nalazi se različite vrste health i fit programa vežbanja u koji su pored individualnih treninga uključeni i različiti programi masaža. Masaža je takođe neizostavan deo svakog treninga, napornog fizičkog rada, kako bi se naši mišići opustili i kako bi sva ta napetost koju doživljavamo i tokom dnevnih obaveza, ali i tokom i intenzivnih treninga, svela se na jedan minimalni mogući nivo. Pored ovih individualno orijentisanih treninga, u našoj ordinaciji posvetili smo pažnje našim starijim klijentima, te tako postoji medicinski fitness koji se održava u manjim grupama, najčešće od 3 do 4 vežbača, gde je program orijentisan na očuvanje zdravlja naših starijih klijenata koji su u najvećem broju slučaja zapravo bili naši pacijenti i brojne su prednosti tog medicinskog fitnessa u smislu sprečavanja nekih stanja koje može dovesti sam proces starenja. On unapređuje kardiovaskularne, respiratorne sposobnosti naših starijih pacijenata, što se sve bitno odražava na njihov kvalitet života. Na kraju bih naveo da je poruka našeg tima i naše ordinacije zapravo da je vežbanje najbolja prevencija i najbolji lek za svako stanje koje organizam može zadesiti u savremenom svetu i na kraju mens sana in corpore sano, u zdravom telu je zdrav duh.